ramba nga midfield ri vha ri khou amba nga mala kana nga muṱoḓo wa thimu une u to mastara u athaka wa dovha wa mastara hu tshi defendiwa. So arali ha feila kha midfield zwi fha opponent tshikhala. Arali vha sedza Muswana Mvelasi o vha tshi ya ṅwe anga u yeṱhe kha midfield, hu ene mutambi ane a vha ri khou kona u vhona tshi distributor bola dzi tshi ya kha Muswana Mahlambi. Ra dovha ra vhona Muswana ane a vha uri u khou tenda u athaka, hu na bola ye a nyago i kora Muswana Mvelasi ye nayo arali vha i vhona ye ito vheiwa kha space ine nda kona u vhona Sundowns uri hu khou vha na vhuthada vhuhulu musi i tshi khou defendela bola. Unfortunately Mvelasi bola i ra nga nḓila ya khwine, ye iṅwe dzi bola dzine nda ndi khou i khoḓa ndo sedza build up ya iḽa bola ngori yo tou ri dzhia bola kha Sundowns nga Muswana Mvelasi nda vhona a tshintsha pasi yavhuḓi i tshi khou ya kha Muswana Mahlambi, na Mahlambi a vha na run dzavhuḓi dze ari a tshi vhuisa cross. Unfortunately Muswana Mvelasi ha ngo kona u tou convert iḽa bola, mara ndi iṅwe dzi bola dzine arali vha sendza movement wayo wo vha movement wa khwinesa.